بله بطایبەتیژی سیاسەتا ئەمریکا لە سووریە و ڕۆژەوای کوردستانی ئەم دەرباسی لە هاواکوێ کوردستانی دەبن فەواز ئەبوزەید شرۆڤەکاری سیاسی لەگەل منە دەم باش کەکێ فەواز دخوازم دیتنێن و ڕووبەکانینە زمان بینم وەکی پرس شتە بپرسم یعنی نها پێنج خاڵین و ڕووبەک دەست نیشاند کە و سەکنا ئەمریکا گرێدای سووریەیە دناو هەر پێنج خاڵاندا یەک خاڵ ژینینەیە و مافێ کورد مافێ پێکاتێن دناو دەبە vê sekna rûbakiyan ji Amerîka tu çawa de nirxîne? Belê rêz û silav ji bo te û temaşevanan bi rastî wî ji yanî helwesta Amerîkî bi zelalî gotiye bi taybet bi cerîdak Erebî yanî Şerqa Ewsat tedî cerîdak Erebî ye ji bo wê jî bêhtir dixwaze ew dewletê derdor heger pêkhateya Erebî firehî yanî razî be jê wek em zanin rewşa Amerîkî bibûre yanî nerîna Amerîkî bi nisbetî Sûrî wê wabe yanî yek bi nisbet rejîm tişkî bi tundî karibe wê bixîne ew karî jî lê nake bi rastî dixwaze ew dezgehê hene berdewam be. Di do zextikî wê hebe ser vê rejîmê ji bo pêkanîna yanî ew çareserkirina siyasî û biryara Cinêv yan di do pênc çar bicî were. Ji bo Kurda bi rastî dixwaze ew desthilat hebe ew hêzaya hebe bercewendiya xwe jî di wê nasnamê de jî xweşik dayê xuyanîn yanî bercewendiya wa bixwe bi hebûna wa rojhilatî Ferat ji bona ew dexta ser Sûrî berdewam bi yek di do ji bona derxistina Îran sê ji bona Daeş û berdewamiya hebûna Daeş. Yek dijî jî gotiye yanî em naxwazin yanî wî daxuyanîna xwe divê em naxwazin rejîmekî zeîf û gelek herêm nedibin destê wî de bin û duwa herêma de jî tedî Daeş karibe xwedî bike ji nûv de û karibe êrîşa çê bike. Baş kekê Fewaz dixwazim divê çerçevê de yanî daxuyaniyên rûbakşiyan bigirine destan ha gelek cara desthilatê Amerîkî berpirsên Amerîkî destnîşankirine ku ew rê nadin rejîma Sûriyê ev deverên ku niha dibin kontrola rêveberiya xwe serdene taybetî jî deverên petrolê ku rejîm bikaribe kontrol bike. Niha watêya wê û gotinên rûba ger mirov bidê berhevûdû nirxandina te ger bigirin. Belê belê wela zelal yanî ewî heger mero lê vegere li wê namê yanî ew derheqa pêş di dayê xuyanîn lê derheqa pêşî bi rastî ew gotî yanî siyasetek wan heye a karibin zorekî ne bi tundî yanî leşkerî û ew tadakê li rejîm bikin ya bixînin zoreke lê bikin qebûl bike veguhestina siyasî qebûl bike ji bona meselê mirovatî jî yanî û alîkarî û heta avakirina hundirê Sûrî de çê bibe lê ne roja pêşî ew qonaxa di duayê yanî piştî karibe tiştin tê xwestin xuyayê bi rastî yanî ew mesela rejîm jî û serokê vê rejîmê yanî hinkî zelal nebûne warin dide dibêjin em nabînin ji exlaq û qiyem û prensîpên me wek Amerîkiya û berdewam be ev reîsaya lê negotî îro rovaya ew negotiye ji ber برای جمال یعنی او ایران ایرو رو گلک جوار مهمه کارن تیخن بین کنترل اخواب بشویه که یعنی ام بیجن بکن دوست ندجمن و هرم عربی جی بتبایی تدی لیمن جی و وال عراق جی یعنی دخوازه ایران بین الالی خواه کاربه روشک دوی هرما فرده اگرم بخوازن یعنی بگینن مثلا که اکونومی بنسبتی دما پیش و امریکا و هرمی حمو بخواه گرید دوار اکونومی ده جبونا مثلا سینجی یعنی تدی ایرو ام بعربی دبی منافسه یعنی هنکی دجایتی کتی هینا برای سین و روسا بخوازه قناغه که فواز نها امریکا دیالوگا کردی ده یعنی رولک ناوبینکاری دلیزه جه رولک ناوبینکاری زیادتر خودی باندور ده دیالوگا کردی ده
گاوا کو دیالوگا کردی بسر بکبه کرد ببن ناوندک اپوزیونا سوریه انا کسی ناوری و بریا خو سرده جه بگیره سکنا امریکا دوی درباره ده پیش بینیت چین دی چاوابه والله برسكي بر جرينجكا كو يجي او دبي ام نبلز يعني جبونا فان ايشد مثلا سوري دو قوتن نا رقميه كجي سوري بالنسبه تبا يعني خو اشكره داي دو بالنسبه تي دانوستاندني كردي كاكو او بقصد رو بريفا برير بكر خواستن قوتي ام بشجريا وادكن او هري ما اجمر جرينج برجوان دياما دويدي او بقصد بكن او قصد بكردار يعني انجمنره كرنكر براستی خواندن همجیر او هر وی بوار بکن و هگر خواستبانم خوشیک براستی یان مثلا گریدای کردایتی یعنی مافن کردی وقت علی زمان بجی ورد و هرمده براستی و زور جی کاری با کربا لقصده بگوتا الا افجم حتى خواستنا بكن لي وك يعني نارين قوتي دا خوازين اريتي قوتن جانا مرجن واهند في واريده لي او مرجانا نقري داي بقوته يان بدخوازين بخورتي جوا ام دخوازن الا بجي ورا جبونا في داوا يعني جبو وي هرم ارام بمين وامجي علي كاريا وبكن او ندا يخيانين فجبو ويجي جبو انجمنا ماجي يعني او انجمن هاي ويجي هب يعني قال لك جا كاغتي بارزاني دد قصدي كاغتا ددو وانا وتشتكي ور نقرتي في دنا كريه دخوازي دفيج امريكا بكار برول كي خواب بك سر ويري ربريه جبر ربريه حيان هاجي تدبينه يعني كريارن نخوشك دك يعني ام بهيفين قافك دقافا بهوريه بخلقين كارب تشيك بانجمن رح يعني او تشتي دخوازن اباب بكردو كردو بيكاتي بشتي وي كردو اوبوسيون بهبر كاغت كي خرد برانبري ريجيم جبونا وان مثلا قوارتنا سياسي لسوري ببه هر وها من دخوز از بزانبم که كيف فواز روباك يكجي يعني ادمنستراسيونا دما ترامب تياكو ايكو رولا نابينكاري جي ليست نوها دستاتكي نول امريكا ايكو پرسا كورجي باشتر دناسل گورا باورياتا پیش بنياتا گوهرين د سياسة امريكا گريداي راستيا كرد پیناسیا کرد پیگاه کرد روجاوایی کردستانی دکاره لسر عرضه پیکوره به دسلاتانو یا امریکای بله اولا هیویک هیه و او دو مسئله راگاندن بایدن و تیماوی جه ده محل بجارتون او پشتیوی جی براستی تیخویانی بايدن يعني دوستايك وي بكردار هي لإيرورو العراق والسوري بهتر بحث تبي يعني زيدي ويجي بلكي دهات خصتن ام بين الزمان يعني او ناخوازجي هفبندي وي تركي ايد هلفي ناتو د بيرجي بقي درجانا وان نخوش ببي يعني هر وقت يجي دانوستاندن وتيكلي وبيوندي بهفر كرن جبونا او جيراجي نرازي بفجبو وي براستي وقت كي تخوستن او بروجيا وا جبو سوري وجبون فا مسألة در دور جيران جي كاره براستي رول كي بليزا امريكا وجبو كردا هرم دبينن هيفيك ما هاي براستي او هرم الا خوش ببه دبينن سروي آلية كردي ايرو دستهلات حياة كيجا آستي كاره يعني برسفه بدجفا مثلا رو كاره بفي خوندنا خوش في جفي معادله بكي جبونا كاره سودا بهتري يعني انجام خو خرط بده وی چاغه يعني روشا كردي و باشتر به كيماني جروشانها كيف فواز هر وها يعني تي پیش بینی کرن دمکی نزیکته دیالوگا کردی دانوستاندنین نابینان انا کسا و پیانه کده دیسا دست پی بکن هر وها تشرو وکرنکو سکنا انا کسا نزیکا یا انا کسا در روشا دیالوگا کردی ده زیده تر نزیکی سکنا نامنتویه نزیک احیا نامنتویه جی الگورا بحوریات ده دمکه نزیک ده دنابینا انکسه و پیانکه ده اف پرسکره که انگو هایی دکارم بر به چاره سریه که و بچن پیش بینیت چنکه که فواز هلکه که والله تشتن هنن
بلكي زورن يعني مسألة قطبرينا ببكا كر مسألة فان تشالاكي يعني او كرياري فيدا يبون يعني قال لك نرازي بون جوا هاني يعني شبكة قط ناب تخمينها من ممكن بريجي كي بتشوشك جي هجر ام هيفي سيروي دين بريجي كي بتشوشك انجمان دفي كارب في دين برخوا وبوار بك ايرو رو او مثلا نيفي بنيفي جي او جي دوري ايرو قصد عرض قرتي وشك جي ناف دستوي دنو دوستوي امريكي وك ما اني زمان جي امريكي وهف بديانا في دولتي پشگیریا و دکن بر جواندیا و بردوامیا و دیه او هیز هبل و هرمه وقت که حیانی کابنا او پروژه و بالنسبه سوري روجلات عراق يعني روجلات فرات و عراق رو هرمه بفري كابر جواندیا و پروژه ونا و بچشه و به پیو گریدای لايرو رو يعني قافن تين آفيتن قافن بالدرنجي يعني قافن نأوك داخوازية ملتن وبرجوانية ملت زيدي وينككو لي ام تشبكن يعني ايرو تدي سياسة دبي تشتي تكارب بك ممكن ايرو قبل بيشا انا كزيجي وام بيفيني يعني هجر هرما كردستان به هجر امريكي بن كاربن رولك قابل يزن هنكي بهتر نزيكي هببن يعني بشويكي اوي جاميري جي تبع سانا ما ويناكر ويليام روباك قوتي ببورا او بري جفاتن تشيبون نابرا يعني ويناري امريكي شاندبو انجمن جي رونشتو بقصة ديرجي رونشت دبيجن بتشيوي الا اولها فكرن لازم وري يعني تشرط ومرجات دفيون هلينن راكن زيدي ويبري او تشتي خواستبون بالنسبه بايدي وقطبرينا وتشتن دي سالي بقريا تكذكر يعني لازم اوجي هبن فاجا حياه كيجا استي امريكي جاد بن يعني بجديتي راجل في مساله في كل الاحوال براستي بداوي هني ام بهيفين تشتم بريجي كي بتشوشك بالنسبه هرمي اباد يك دجي هبو تدي بلكي يعني او افاكرنا هرمي جي خواستن يعني تدي وبرجي هاتبون داني آواکرنا و هرم تخواستن دو او هرم ندبن ده سلاطة رژیم ده بجبو وقت ضغط که به او جیو منطقه ادلب جیش بونا کار رژیم ایجا قبول بکه وان چاره سرکرنا سیاسی بنسبتی سوری و وگرا خلقه مسئله مودانی جی تأکید کری ببوره مسئله مروباتی و انسانتی و تعدایه بویه زیدی جار که تیم بايدن بهفر اوباما تكذك انه لازم او الوزيا ملت سوري كتيه هنكي مقاربا يعني استكجير دائما بله سپاس بوده که کیف وازه بوزید شروع و کاری سیاسی کو جیله ها باکوری کردستان تلگلمم بس